Beth mae'r geiriau cyberspace a syrffio'r internet yn ei olygu i chi? Wel, heb mwyn hir, mi fydd y geiriau yma'n rhan o fywyd bob dydd heddlu dyfed Powys wrth i'r internet gyrraedd ei pencadlys yma yng Nghaerfyrddin. Chief Inspector Ian Sewell, what exactly is the internet? I suppose the best way of describing the internet is a way that people can communicate around the world through their computers. For us, this is a window on the world for Dyfed Powys. And can you foresee problems arising with computer security? After all, hackers can gain access into other people's files. It's always a concern that hackers might possibly get into files and that security is a problem with anything that relates to computers. The way that we've actually approached this is to ensure that the computer that is connected onto the internet has no connection to any of our other computer systems. Mae'n neud ni fedru cyfathrebu mwy effeithiol, a fydd hyn yn enwedig yn wir yn y dyfodol. Ar hyn o bryd, chydig o gyrff yng Nghymru sy'n defnyddio'r system yma, ond mae un peth yn sicr mae'n mynd i gynyddu a cynyddu'n sylweddol iawn ar y dyfodol. Should you gweld yr internet o fydd i chi mor bell mae ysgolion lleol yn mynd? Wel, mae rhai ysgolion yn barod ar yr internet, yn enwedig y colegau, a dwi'n gweld o fydd mawr yn y dyfodol, fel mae hyn yn tyfu. Dwi'n siŵr o fewn blwyddyn i 2 flynedd fydd 100% wrach o ysgolion a colegau ar yr internet. Os oes gennym ni wybodaeth berthnasol i bobl ifanc, ddydwn ni ar gyffuriau fel enghraifft. Fyswn ni'n gallu defnyddio'r internet i'r perwyl yna. Gwybodaeth am recriwtio os di pobl a diddordeb mewn ymuno ar heddlu. Fyswn ni'n gallu rhoi y canllawiau i lawr a'r manylion i lawr ar yr internet. Ac i ddau enghraifft, dwi'n siŵr bod llawer iawn mwy na hynny. It's an interesting point that within the first month of use of the internet, we've actually had more responses directly from members of the general public than we had in the first 3 months after putting the charter into libraries.